Aanlyn verbruikersgedrag verwys na hoe individue met digitale platforms interaksie het om goedere en dienste te soek, te evalueer en te koop. Om hierdie gedrag te verstaan is noodsaaklik vir besighede om hul aanlyn teenwoordigheid te optimaliseer en effektief aan verbruikersverwagtinge te voldoen. Digitale inligtingsoektog: verbruikers gebruik soekengines, resensies en sosiale media om produkte te ondersoek voordat hulle koop. Aanlyn resensies en graderings beïnvloed aankoopbesluite sterk, wat geloofwaardigheid en deursigtigheid van kritieke belang maak. Gerief en toeganklikheid: die gemak van toegang tot produkte en dienste aanlyn is aantreklik vir moderne verbruikers wat tydbesparende oplossings soek. Kenmerke soos een-klik aankope, mobiele inkopies en 24/7 beskikbaarheid dryf aanlyn verbruikersbetrokkenheid aan. Personalisering: verbruikers reageer positief op gepersonaliseerde aanbevelings en getekende advertensies gebaseer op laai en aankoopgeskiedenis. Personalisering verbeter die inkopieervaring, maar wek kommer oor dataprivaatheid en sekuriteit. Sosiale invloed: sosiale media platforms speel 'n belangrike rol in die vorming van verbruikersvoorkeure deur middel van beïnvloedersbemarking, gebruikersgegenereerde inhoud en eweknie aanbevelings. Aanlyn gemeenskappe en forums tree op as vertele mond-tot-mond kanale wat besluitneming beïnvloed. Prysgevoeligheid en vergelyking: aanlyn verbruikers is hoogs prysgevoelig en vergelyk gereeld pryse oor platforms heen om die beste aanbiedinge te vind. Afslag, gratis aflewering en lojaliteitsprogramme beïnvloed koopgedrag. Vertroue en sekuriteit: vertroue in 'n platform se sekuriteitsmaatreëls, terugkeerbeleid en kliëntediens beïnvloed verbruikers se bereidwilligheid om aanlyn te koop. Besighede moet kuberveiligheid en bedrogkwessies aanspreek om langtermynverhoudings met aanlyn verbruikers te bou. Aanlyn verbruikersgedrag word gevorm deur gerief, verpersoonliking en sosiale invloed, met 'n sterk fokus op vertroue en waarde. Deur hierdie dinamika te verstaan, kan besighede effektiewe digitale strategieë skep wat voorsien in die ontwikkelende behoeftes van aanlyn kopers.